So hello guys, madto mi sa ilang Brex ron kay magpa-picture siya sa ilang litson for menu nila and galibog ko kung saan gamiton kanibang kuan ako 28 to 75 mm kaning 50 mm prime lens or kaning 85 mm. So ako lang dadon tanan para maka-decide ko dito kung unsay mas nindot sa ila kay ko try og food photography. So yeah. So ako po lang dadon akong duha ka flash para in case kinahanglan kog light then na ako ani ganahan ako nga tarongon ni og kuan picture kay this is gonna be for their business. So ganahan ko nga mo mas kuan pa jud mas nindot pag tan sa picture and maka-help sa ilang buy bricks yan lang medyo. So kuan na 1:12 PM. So 1:12 PM na. But ang ingon ni buy bricks is alas 2 man. So nag-message ko to siya bago but alas 2 man tayong gingan. Pero madto lang may ditog sayo para maka-last start ako sa akong tools o kung saan ako setup. Kung saan mo setup ito. Okay, so giandam si mi po nga props diri. So I think we're gonna use this. So I'm just gonna put this in the car and then we will be going. Yo, by Brex. Ako'y dang props. Kanihara din hello to. Tay, musta? BTS. Nice. Toothpick. Ano toothpick, mother? Butang mad. Nindot kini nga kuan po. Picture sa takong. Chatpad. Ready? Oy, record man. Okay, so manami lang Brex, mag-isa rin Costco. And tanaw lang yung basketball after. Here. Favorite thing. Okay, so hello guys, we're done at Costco. Kanirang gipalit and next stop is we're going to McAllister because I'm gonna buy a screen protector for my phone. Okay, so na yung McAllister and lalitan na ako ni Case and I'm gonna watch a Filipino basketball league. Dami kayo siya pag-jatan. So, Oh, so hello guys, I'm done with changing the or putting the screen protector and I also got another thing here free. So it was cool. sikat pahing. Akong hunahuna ang inyong letter kay P. No. Oh, kana yung ganahan. Bro. Hello guys, so wala na maghihuman ang game but
Mudaog ang Sonia's Kitchen. Anyways, mga ito na may kuhaan. Laura Ali. Kita na po ito na mga bata. Jake XK. So, Kailangan ko. oh! Yes. Alam na, Yesterday once. galing ko yesterday. Hindi. Parang... Hello! Kasi madami nag-comment. Morning! Morning! Hindi pala sabi niya no, tapos itatapos na nila. Sabi nung isang guard, yung bawal yun. Pinilit ko na nakamali din sa school. Yung wash na malaki kasi may antena pa. Parang nandun sa gato sa kala. Kasi naman, wait, Laura? serious sila. You're not taking it! You're not taking it! Come on. I'm okay. Okay, so while editing the video, I just realized nga wala din ako nabutang nag-ending. So I'm just gonna do a short ending or something about this. Supportahin din ninyo if you live in New Brunswick and kanang gimingaw mo kanang lechon Cebu, lechon Karakar, nga na dyan nga lasa. Visit ninyo ang Facebook page ni Brex kay kuan na sila, galuto na sila permi, and I'm gonna put the link of their Facebook on the description of this video. And kana dahil sila isa sa akong mga friends diri, mga first na akong mga amigo diri sa St. John, and they're really good people. They play fair, they're hardworking, so they deserve to be supported 100%, and I'm like really rooting for them to succeed in their business and whatever they do. And of course, atong sa late part ng video, that was Lala. She's our like lucky charm there sa St. John. Anyways, thank you so much sa pagtan-aw. Amping mo kanunay, og see you in my next vlog. Bye. You lifted me up, you sailed me away. The world keeps on turning, the struggles never end, but take on my